Hello, bro. How you feel when you get the t-shirt? I'm feeling very great. This is my Bharat. Hello Perlong. Ngayon pia don peneng garment bahasa Baklain. Tem takas ni aku ban ni api kawai ka vlog semua. Namar ngitan ka program ya university te jam nyampe kita. Ile se kanjon ka sa turwa yang tei. Te sanjay ba ngit nyanjay ya kena video. Kecol saya. Hanya universiti tanpa bagi bidang ya pengkreatif. Jong saya peti sepok mah. Kila ada pengkreatif ada di Korea baru katanya. Te kila mun pas sedang ya kena program. Tambah kimpa diawan lu tuh. Kadang abangnya kini pada ki wepak ke school ba wan represent ya kena program. Kita di porlok kidangnya wan tema gaya Aryan style ha. Pesan boleh ya t-shirt ang nega kanega t-shirt mo na banta kanega program jong banta kasni di tangba hapendap soy kerteng nambah pun pada siswa kita masih t-shirt layo halala size. Kita perlu kidang swimming t-shirt. Hello, friend. Hello. Sam. Hello, bro. How you feel when you get the t-shirt? I'm feeling very great. This is my Bharat. My Bharat t-shirt. L size. Jain. Te perlu pilih apa nih iya kena kajingshot nomor kajingshot kalau kaba compare mo nomor kade kajingshot jongki karbi te bisngok no saya komen ngate ngasngobang pan ngasuhun menpe ya ketika rokom shot jongki te pisya saya komen kumno bisngok lor kana mo. Kajing ruai kaba ngam stu tangba sobang hi bersam te perlu kaji asong shit kene kaya early mentakas mo te kila ya kemen ya risa bah nomor ba laya t-shirt mai tama foto David. Tem tahle girangnya di kene kayu mo rali. Kalau buka rali. Tem matan serap punya kene ka rali.
tangkat nih perlu ke video kalau aku bisa bakun yang punya kenal wan namanya klet ban ya like share ban subscribe nang bang aru ngandang la susu ban kumi ya kiwe pat jadi video tangkom tahi kulay subun insay kendung pat ha next video